onayo bafethu hlezi ngiplagayo bafethu ubhizi-ke lapho wena ushuni bafethu ingoma and ayizwa ukuthi izoba hit, uyayizwa ukuthi izoba hit. Akudlalwa lapho bafethu, kuhlangene amathalente, kuhlangene amakhono, kuhlangene ama-ghost bafethu. Akuthiwala kuyaphekwa, kwenziwa ingoma, kwenziwa umculo bafethu, uyayibona leyo nto leyo. And mangimamela i-beat leli uyidlala ngakhona u-3 step ke loyana bafethu, 3 step, you understand. The new sound engenayo egamini abaningi abangayazi, but ke it's a new sound engena bathi 3 step bafethu. Akuye boyana kuyogqoma 3 step bafethu, yilona ke leli ehlanyile ke lapha yana. Kusho ukuthi kule summer, kusho ukuthi kule festive, hayi nizojive bafethu. Kusho ukuthi nizojive bafethu, and I hope nonke ni-ready for ukujive, for ukubhenga. Niyakwazi ukubhenga maybe singiqhephulana ngayo. Yebo leyo nto leyo. So bafethu asiyimeleni bafethu, season izobe njani bafethu, uzohlezi ngini-update njalo, ngicela ngifollowishe VKS is out. Ichu.